Ake ngibingelele abahlali konke amagumbi omhlaba silokho singakaphilileyo njalo. Kungekho okubi esiza ngakho thina sihlezi siza ngendaba ezinhle ngaso sonke isikhathi ebantwini. Njalo kungasiko ukuthi mhlambe ngiyigagu mhlambe ekwelapheni, kodwa lokho engisuke ngikunikeziwe ngiyakwenza, abantu baphile, izinto zabo zihambe kahle, abagulayo imikhuhlane siyakwazi njalo ukuthi sibelaphe bathole ukuphila. Nanangu-ke engibuya ngakho namhlanje, lokho engilithembise khona abantu, la ngamanzi, awusomanzi as such. Ngabamba la manzi anuka elinye iphunga nje engathi lihle iphunga lempumelelo. La sizokhanda Umaliyaphuphuma. Umaliyaphuphuma, wena othi kona usuhambile uthi cha kuyala kuwe, nanka amanzi Umaliyaphuphuma. Ngake ngiwaphethe kanje akusiko ukuthi asephelele, sizowalungisa ukuze kuphume Umaliyaphuphuma, kodwa-ke ubengeke ube Umaliyaphuphuma singakaze siwathole la manzi lawa. Ngamanzi esilwane ethile engeke ngisisho ukuthi isilwane esini lana, ngoba ezinye izinto kumele zibe imfihlakalo. Sizokwazi phela sizitshela abantu abayibo abazithathayo. Umuntu othi usehluphekile kwenela. Nanga amanzi siyahlanganisa sikulungisele Umaliyaphuphuma. Wena okwakho okwenzayo uma sizokunikeza Umaliyaphuphuma ufanele udinge inkukhu ebomvu ozofika-ke manje uyihlaba uvusa lo Umaliyaphuphuma ukuze akusebenzele. Iyo-ke umanqoba-ke lento, njengoba siyiphethe kanje umanqoba nango. Noma ngabe usuhambile kanjani, noma ngabe izinto zakho zingahambi, isimo semali sivalekile, kodwa ngala manzi lawa ayakwenza kwenzeke. Ingakho-ke uyakwazi ukuthi uxhumane nami uma uwafuna, awatholakali lula. So ingakho nje njengoba engaka azokwenela kuphela abantu abangu-20. Into engizoyenza azoyenza into zabantu kuphela abantu abangu-20. Umaliyaphuphuma abantu bakithi uyehlukana ukwenziwa kwawo. Ukhona esimenzela abantu be-gambling, abantu abagembulayo. Siyakwazi ukuthi siyikwenzele-ke Umaliyaphuphuma, kodwa-ke manje uma ngabe umuntu ogembulayo siyawafaka emafutheni akho okugcobisa, sizokukhandela loyo muthi, uhambe ugeze, usebenzele amafutha uma usiyagembula, uzokwazi ukuphupha kahle izinamba uma ungodlala imishina. Uzothi uma uhamba emshinini kwa-casino izinto zakho zifike ziphumelele. Ayavula yonke into evalekile. Kathi-ke khona futhi Umaliyaphuphuma esimenzayo ongenisa imali endlini, onguye-ke loyo osikwazi ukuthi mase sikukhandela umuthi loyo uzofika-ke manje uwuphakamise ngenkukhu ebomvu. Uphakamisa ngenkukhu ebomvu uma ufuna ungenise imali endlini. Ngesikhathi nje esifishane uma usugeziwe wahlambuluka kwaba right, Umaliyaphuphuma uyakwenzela izimangaliso. Nge-5 days uzobe kwenzele izimangaliso, kwenzele izinto ezibukwayo, nawo ozokwazi ukujabula. Noma kuthiwa uthakathiwe umuthi awusebenzi, ngalo Umaliyaphuphuma uzongibonga, uzojabula. Ingakho-ke ungadonsi izinyawo, kusale kuphela abantu abangu-20. Ngisazowuhlanganisa abantu bakithi, awukahlanganiswa. Into ebesiyidinga ilawa manzi lawa, ayi nguye ungumanqoba. Njengoba ngishilo kade ngesilwane esithile ngesibeletho esinye sesilwane esenza isimangaliso la manzi lawa. Ingakho-ke bantu bakithi, phakamani libe lizothola usizo, izinto zikhanye. Lungisele iy'ngane, ningahambe unyameni, izingane zingahlali zilikhala njalo ulokhu uthi uyesaba. Ayibulali lento muntu wakithi, kuvulela izinhlanhla zakho, izinto zakho zihambe kahle, kube nokukhanya, ukwazi ukuthola ukujabula. Ingakho-ke Umaliyaphuphuma owe-gambling ungu-3.5 uma ngabe sikwenzela owe-gambling.
ongenisa imali endlini, imali iyaphuphuma-ke wona ungu-5,000 i-deposit yawo. Ingakho hamba uyosebenza ubusubuya uzongibhadala. Ama-testimony ayangena. Ngiyabonga ama-testimony engiwatholile kuleli viki eledlule noma bengigula. Ngiyabonga abantu bakithi ukuthi into zenu ziyalihambela kahle, nami kuyangiphakamisa lokho. Kathi-ke uma ngabe zingahambi kahle izinto, nami angiphakami ngendlela, angibi nawo amandla. Yikho-ke manje ngihlala ngilungisa ngaso sonke isikhathi ukuthi izinto zihambe kahle. Ngingasho ukuthi ngiyintshantshi kwezokwelapha, kodwa-ke lokho engikwenzayo ngiyakwazi ukuthi ngikwenze kwenzeke. Ngakho-ke lingaqhathanisi indlela engisebenza ngayo, ngoba mina ngisebenza ngokuzikhandla, ngithatha isikhathi sami ngisebenze, into isebenzeke, iyenzeke, ukwazi umuntu ukuthi naye ajabule. Uma ujabula nami ngiyajabula, ngiyakhuphuka nami emandleni, idlozi liyangikhulisa uma izinto zakho zihamba kahle. Kodwa uma ngabe kukhona lapho kungahambi khona kahle, nami angikwazi ukuthola ukujabula. Yingakho ngisithi umuntu uyabuya azongitshela ukuthi cha mkhulu, lapha akuhambanga kahle, kodwa-ke manje isiqiniseko nangu Umaliyaphuphuma uyenza izinto zenzeke. Kulaba abathi umuthi awusebenzi kimi, uzothatha Umaliyaphuphuma uzibone ushintsha impilo yakho, isimo sakho sisiba sihle, nawe uthole ukujabula. Ngisithi mina abantu abaphile konke amagumbi omane omhlaba. Ngibonga nina-ke bantu bakithi eliloka lihamba nami indlela yonke, ningikhulisa, ningibonisa indlela, nigqugquzela kwezinye zezinto. Ngibonga abantu abadala abakade beyihamba le ndima esikade sesihambile sonke. Ngisithi philani-ke manje konke amagumbi amane omhlaba. Niphephe bantu bakithi, nasi phela i-festive season iyangena. Abantu kumele lizivikele, likwazi ukuthi lingahlaselwa izigebengu lapha ezindleleni, ngoba nanku phela imilando eminingi iyaripotwa ngakithi lana. Abanye abantu sebekhala belahlekelwe izinto zabo, bebabamba inkunzi, bebayenza zonke lezi zinto, beba-hijack-a. Yingakho ngisithi liphephe, liphahle madlozini, licele ukubana livikele lapho lihamba khona nasemizini yenu. Engudlozi lo okhulumayo, uzongithola-ke ku 083 20 66 954, 083 20 66 954. Lapha uzongithola khona. Bantu bakithi, into ithathwa ngumuntu ozimiseleyo, ozolandela imithetho yonke esisuka simtshele yona. Umuntu angayenzi izinto eziphume endleleni ngoba asimbone. Umthetho ngumthetho, sisuka sikubhekile, sikubona yonke lento osuka uyenza. Uma ngabe wenze iphutha, ngiyakutshela ukuthi wenza iphutha. Bayangazi abaningi umuntu uma ngabe yenza iphutha, kodwa-ke iphutha ngililungisa kanye, angililungisi kabili, ikakhulu ozenzele lona ngabomo. Iphutha ozenzela lona ngabomo ngiyakwazi ukuthi ngililungise, kodwa liyakhosta iphutha ngoba nguwe osuka uzenzele lona. Uma ngabe sesisithi usidingela izinto ezithile sokuhamba kukuxake futhi, kodwa usuke uzenzele. Uma ngabe sithi zila into ekanje, angenzeli mina, nawe futhi awenzeli mina i-favor. Silungise ukuthi into zakho zilunge, ngoba into nento ukuze iphumelele vele inomthetho olandelwayo. Uma ngabe ngisithi ungadli lokho kwesikhathi esinje, uma ngithi ungayenzi ucansi okwesikhathi esinje, yekela ungalwenza ucansi, alubaleki. Mina nginje ngiyakwazi ukuhlala isikhathi uma ngabe ngilungisa izinto zabantu, ucansi ngingalwenzi, ngenzela ukuthi izinto zihambe kahle, singalokho siqeda isikhathi sisenza into eyodwa. Ngisithi abantu mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. Ungifonele ku 083 20 66 954 ma ufuna Umaliyaphuphuma. Usho ukuthi ufuna uphi, ngikwazi kwenza into ephelele. Ungafoni futhi ekuseni ngikhulungeza manje, kufanele ufake i-appointment kusase nesikhathi. Ngisithi abantu mabaphile. Amen.